salibaleze nawo wethu. Ngiyabonga kakhulu mahlobo. Kuyinsumansumane kakhulu mahlobo lapha kithi njengabantu abempisholo la silahleke khona. Uma ngizoqala nje kafushane ngiqala lapha ekuthenini into esilimaze kakhulu ukuthi uthe makufika ezweni lobabamkhulu abamhlophe sagcina sesilahlekelwa ukuhlala noma ukugcina kwey'ntweni ezisinikeza ukuphila singabantu abamnyama ezazishiyelwe ngobabamkhulu bengakafiki abamhlophe. Okuyinto eyenza ukuthi manje bese sigcina silandela konke abafika nakho, kanti ngoba silandela konke abafika nakho la sesiphuma khona-ke kulokuthi nesimiso lekhona singabantu ababisholo. Yingakho nje manje ngoba isikhathi sakudala ubuke samanje umehluko usumkhulu kakhulu kunezinto ey'ningi ngisho iy'lwane ezethi iy'ngane ingasazazi ezinye ney'hlahla uNkulunkulu ayemisa kuney'hlahla mahlobo engakhona ukuthi mhlawumbe ufuna uzisigcobe nomsebenzi ukuthini ukuba khona kwasekugcekeni sinomsebenzi esiwenzayo uNkulunkulu ayesinikeze kodwa kuthema kufika abamhlophe silandela bona sagcina siphuma kukho konke lokho lolo lwazi lase liyashoda kuyindle empisholo sagcina manje sesilandela thina okufike nabamhlophe saphuma-ke lokho kobabamkhulu ngangokuthi nje iy'hlahla ey'ningi kunezinto namhlanje ufica kunabantu okuthiwa okay umuntu kuthiwa inyanga okay umuntu oyinyanga uyasebenza ngokuthi mhlawumbe mhlawumbe uqinisela ikhaya kanjalo umyelana kodwa kuney'hlahla uNkulunkulu ayesinikeze zona ayedalile ukuthi usitshalile sisodwa kasiyakwazi ukuvikela kuyo yonke imoya emibi esuke ikhona engahle ihaqe ikhaya usitshalile sisodwa kodwa ngokuthi ke sigcine amehlo ethu siwasusa empandeni zobabamkhulu bethu kwagcina ke manje bonke ababe nalolo lwazi lwalezi zinto ezingasineza ukuphila uNkulunkulu ayisiphezona kwagcina sesiphuma kulo sesilandela ke manje indlela yalabo abafikayo ezweni lobabamkhulu sase siyaphuma ke entweni uNkulunkulu asimisele zona ezisinikeza ukuphila thina siyindle empisholo. Siphuma kanjani ezintweni esinike zona siyindle empisholo ikuphi lapho esilahleka khona? Ake siqale sibuke ikakhulukazi sikhuluma ngezihlahla. Ake siqale sibuke ekutheni kuyisona nokusebenzisa umuthi wesihlahla nje wesihlahla. Okay. Cha akusiso mahlobo. Njoba umahlobo uqala la ukuthi siphuma kuphi. Ukuphuma kwethu kokuqala mahlobo siyindle empisholo ukuphuma kwethu endleleni. Kuqale ekuthaneni uma kufika abamhlophe ezweni lobabamkhulu. Sase sishiya konke ebesiphila ngakho bengakafiki bona sase sithatha usikompilo lwabo njengoba befika baye bethu abadala taqala babethi ke ukuhamba kuzala induna bechaza lento ukuthi umuntu osukade ngeke noma ofikayo phakathi kwabantu baye abantu bonke baye into zabe belalelene ukuthi uthini into efika shaka nathi leyo kuthe makufika abamhlophe sayeka lokho salalela bona sagcina sithatha usikompilo lwabo silwenza olwethu kwagcina lokho kwethu kusala ngaphandle okuyinto ke le esivalele kakhulu mahlobo ngisho empilweni mangabekisa kunezinto mahlobo ezingadingi ukuthi mhlawumbe umuntu angaze kumuntu kuzamsize ngaleyo kodwa esigejeke ekuthanini sisuke sageja kule ndlela yobabamkhulu thina okuyizinto okwazi ukuyilungisela wena usekhaya uwedwa ezingadingi mhlawumbe umuntu kamoya kunezime kanjalo kodwa ufica umuntu ubanjwe lonto empilweni ngesimo sokuthi ke silandela usikompilo labamhlophe sashiya usikompilo labantu abampisholo kwase kuyageja umuntu omnyama wonke khona njengoba sikhuluma ngama-Afrika umuntu omnyama wonke umgogodla wakhe umsamo ngisho ngathi uvela kuphi neAfrika sonke umsamo ngoba kunento ekuthiwa mahlobo ekuthiwa i-reality esifike basishaya ngayo basikhipha kulento kwi-reality into yethu engaguquki ethi njengoba siphila sizaliwe nabazalo mama bengasekho uma sifa siyakubo i-reality leyo futhi siyakwazi ukuxhumana nabo singapha ezweni labaphilayo sixhumana nabo besezweni labafethu sishisa impepho emsamo sikhulume nabadala besizwe ingakho befika kithi nangamaphupho i-reality leyo yethu esisuke kuyo masilandela indlela yabantu abamhlophe saphuma ke lapho kwendleleni mahlobo salimala lapho ngangokuthi konke ebesimiselwe khona siyindle empisholo kwase kuyashabalala uma ubuka namhlanje umhlaba wonke usezandleni zabantu abamhlophe kithi thina abantu abampisholo sekuyithi sizigqila sesizihambe ezweni lobabamkhulu ngoba siyeke usikompilo lwethu lapho sithi abantu abamnyama salandela usikompilo labantu abamhlophe abafike endalo kanti lokho kusisusa endleleni yobabamkhulu ababehamba bephila la kwingabade yabo. Iziphi ihlahla esithi sigabe ngazo kulolu Afrika lezi ihlahla esithi mhlambe lezi ziyingozi kumele zibe sekhaya lezi azikahle zibe sekhaya? Okay. Kulokho mahlobo lusuke ulwazi lwabhidana uma sekufika abamhlophe ngangokuthi kwagcina lokho kuyikho ngempela kungasayikho sile nalo uqhamba nolwazi lakho nalo lufishane nalona ake ngibekise kunesihlahla kuthiwa isigqiki somkhovu
abadala lesihlahla babesibekela ukuthi ngakho mawusitshalile kuke kwaphuma la khona kwakuyicala uficala nalesa sihlahla ngomthetho wabamhlophe kanti abadala babemise ukuthi uma utshale lesa sihlahla ekhaya ngisho ngabe akekho umuntu ozokulekelela ngokusiza empilweni kodwa siyakwazi ukulwa nemoya emibi yakho kuthiwa isiqhiki somkhofu sikwazi ukuvimba imoya emibi ukuthi ingangeni kuphi ekhaya yabo ihlahla lezi uNkulunkulu ayisibusiza zibe khona futhi ihlahla ungasenzanga lutho ungasixobanga nalokho ukuba khona nje kwaso kukhona ezinye ezincanyana okwakumile okuthubizwa umnyo ngomathithibani wenzelwa yona imoya engemihle engene ekhaya ungenyanga ungethi ungasixoba usitshalile nje phela ekhaya siyakwazi lezo hlahla zikwazi ukukulekelela ukuthi ke emoyeni emibe efikayo zikwazi ukuyiphebeza lo moya ke ingangene ekhaya into le uNkulunkulu esiphezulu ngezihlahla singakayigcobi singakazenzi zikhona nje seduze kwethu ngoba singabantu abamnyama ngithi thina sichumene kahle nemvelo ngoba ubona ngisho umuntu ompisho lo mayilimile umuntu omnyama mayilimile uyaya ngisho singakafisi isikhathi ukuthi iqhume umbone ukhehle enyuka ngoba uchumana nemvelo uyakutshela ngisho ukuthi kuzoqhuma nini kodwa into esingayiyelanga le esikoleni mahlobo yinto uNkulunkulu ayisikhuluma thina sabantu abamnyama sichumene nemvelo kuthi kuzoqhuma utshelwa uye kutsheda emva kwensuku engakho kuzoqhuma nangempela ubone sekuqhuma akakelanga esikoleni indlela le uNkulunkulu ayisibekele usingabantu abamnyama ukuthi thina ngalahlahla nemvelo sichumene ngalo ukuthi siyenze ukuthile besaqhubeka nazo ihlahla usachaza ikakhulukazi ukuthi khona nje idinga ukuthi zingathakwa zibonakala nje seyisiza nezinye njengohlabahlaba enganakekile othi mawubona ubona abantu sebenza imali ngazo ubona futhi basiza abantu ovela behleke obani kunjalo mahlobo angithi lento yezihlahla mahlobo isebenza kanje ingakho mayethi abantu uma ethi umuntu uyinyanga ethatha izihlahla ezisebenza ukuthi leso sihlahla leso uyazi ukuthi umsebenzi waso yimuphi senzani nje ukuthi ukovela behleke uyabona uma uyazi lesihlahla mangithatha lesihlahla lesi ngisebenzisa mina osho ukuthi into engizokwenzeka ke mangifika kubantu kwenzakala ini yabona kunezihlahla nje ilethi inhlanhla ungasixubanga nesinye